TV wose nakwakira makuru agacenshire amazina Mbabazi Charity mwasiba kurunji inja kubaisi hamakuraga na Sunday Brand biterizoba n'urwakana ebiro n'bitano byo kwi11 2022 shaha n'ibirize nyine ezo mwebazi reka mbaisi yebijamtwe ntujagaga turi kubaisi hamakuraga ombwijwe Emto y'amakuru ne kukibwaho enturire premium Rwanyamahembe Sacco hamwe n'aba Harris International. Abasechuruko besharinzire tubarukutunga mshara kwiho kwezi kwa mshanjuro mu Rubushenyi. Our bosses from Kampala, they should come back to see our problems to manage this branch of Bushenyi. Abataka basheberwa abo mwijurano gw'amizi kwero mishubiro yabo muri Rubirizi. Tuyino buzumuno government katwora kubo omwara terenze amize gasindike bayenda ngube maririze atibanzore Kigali mu gatukora. Mutu yambesheshe yaza kutumaraho ababaji beraritiro muri Kasese. Kugamba kanso tebatufa konyo. Emto y'amakuru yabane kukibwaho enturire premium Rwanyamahembe Sacco hamwe n'aba Harris International. Mbabazi Charity na Sunday Brand kandaga n'amakuru agacenshiro mbwijire abasechuruko abeshitongore cha New Uganda Sechuruko Limited bedimire bayanga kuza gukora ahabo kubanyaga imshara yabo kandi bo barukurara bakomere ibintu ebyesente nyinshi abesharinjire borecire okubaheruka kutunga imshara yabo okwezi kwa mshaju kandi nazo zikija ziriye butreka Borekero kubonabona nenjaro mu kukuma ibintu by'abantu bakiza kushaba sente za cyamushano mu bantu abakuba bakumere bashanga manager yazihireyo kandi nazata kuzibaha basigaro kubonabona tubakubasa kugira ngo babahereze ranchi kandi tumangwa basasura ranchi sente za ranchi zo zikuraho ne sente za ubatanyi manager go kumbuza ati atebyo ne by'abakampani nanyoni yanuzo birwe indeka teka yanyozo birwe nyenda ngo nsabe abantu ba Kampala abukura office murebe byekateko byitu nje kumwatu yamba urigera branch ya Bushenyi tuyine bizuzo byitu kw'abantu manager nazumza mba client sente zo kwembahereza abasirikare azitwata ajyangu bazumuhereze zaranchi bajyangu bazumuhereze ngo nakuhereza abasirikare kandi abakuzi bahereze Yet we have families, we want to manage them. After we reach the home, our wives and our sons and daughters, they said that you are working. We want food, no food. They want shelter, no shelter. What should we do as we are the workers of New Uganda? Yet we are the suffering. As our bosses from Kampala, they should come back to see our problems to manage this branch of Bushenyi. Nibashaba mukuru wihangane bitongore birukurwana rubwaye bw'abakoze mu ihanga kuba yamba mu nshonga yabo bazo RDC bateye bahasi polisi ebukwate na polisi je tubihiri mwansaba Mr President yambe wana wasakutuyamba ahashonga za securities zone atakaja security yonga securities zone tukubi tukenda kumaha branch ya office aha tarukora tukaryamaha basa batira umusara gwito mugwiro burkwezi byo nari mu studio kubona n'abasemaseruka bugongi we nempa nenzi kwera ko nganonye sente zabo rero bagenda kufuna umusaro rwa rero okay check nzitatiyo nenkubita be Kampala baseso we nabikoreka Kampala bina muri mugwaye kuno sente yandi kwa company era dene basasa ziberaga nyuju gasiko done chene basasa ziba manyaga ngo umuntu urafunye sente nakomanga yafunye check nimfunye sente era kati sawa ndetse rero basama ka bazo basasura okay
naye nso kibanyonyola naye okutegeera ku kyemagamba. Gasha kwa Ben Muhozi. Webale Ben Muhozi. Abataka abanyakasharo muri Rubirizi Town Council omukasheshekera izuba barebera okutangara bwanyuma y'ejura kugwe kareta omwijurano gw'amizi omu maju gabo. Abantu bagira ngu bafebwe emishuburo eibatire mu sente nyingi. Abantu bagira ngo iby'obushubuzi byabo bisisirwa amizi bamwe mu bataka nibagira ngo chairman w'entebe ya kabiri niwe ya leta nibatunga omwijurano ahabwo kuta ebitaka omu mbuga ye akazibira amizi kutambura. Mu kusala enguudo bakanga kuteeka mu kalvati amezi gakasora bwena amezi gahika kuri abantu kandi tuyina omutuuzi omwe chairman ero situ akakwata itaka omwanda gwetu gw'abataka yatamu itaka yarunda mu trips nkamwenda ya broking omwanda bwena tuntu bweruyano amazu g'abantu amezi gayizora ga flooding gali omu maka g'abantu abaana nibabazabura amagari gagwire omwe abantu batomera bagomezi bagomukara mu mifurege embere turimu nimbi munonga kale nayo tugamba nolembere turimu abaturiyo turajya natwenda tusaba n'obya ministry bwereza. Omwe mu bataka nagira ngo amizi gatwara omushenyi gwe kandi ngo meya atarikwenda kukora aha nshonga y'omwijurano gw'amizi. Bwe ninyebuuza nko mugaso gwa John Meya Serwe Nankani John Meya witu atuyambire kinkiki ubwo akizana soburuma akuyamba amizi agagakora ntabwo nobwe ntwefuza kutwamanyire tukareka Meya witu Serwada bwene batuyambe babari yokusaba kugaruka mu mwara bakagukoraje mutuyamba amazuma nkiwo munyamahure obagambira amazuma turukubi twafa nobasakura ngo mwana yawe munogwamo. Twagambaho na chairman w'entebe ya kabiri kandi nagira ngo ekizibonekero g'abebembezi ba district na town council abatari kweferayo okutaho emifurege eyakubasa kutwara amizaga. Nyo ameza kuba kugamba tugakuruga mu nzu yanje nanye migarga handi giza gataramu mu nzu yanje nco detirita kakuruteka nkai umumbuga aho eri wareba coka bwenyitegereza y'abantu ngwitaka side jari yitaka so ikizumu kireba umanya ngo flooding amizi ngido bakansa nantugezo komoga kwita akwitwe turabo kutwara bitegatego by'abantu nkai umukanso. Twagezaho okuronda town clerk Rubirizi Town Council abase okutugambira aha nshonga egi konga tutwabasa kumutunga. Amakuru agagasha kwa Chiro Ramadhan. Webale Chiro Ramadhan. Ababaji barutireyo baritombwitira abebembezi ba Kasese Municipal Council ahabwo kuremwa kuyora oburofa omu mwanya ogwo barikubagiramo. Ibajire rindi rishangwa omu go down omu town center Central Division Kasese Municipality. Okuregerera ababaji b'omwanya ogwo nibagira ngo aba Kasese Municipal Council baremerwe kuyorefa erikube ijwira ha mwanya ogwo. Fwe kenyine twekwatiramu ntuyora atebwe tusasura buli ntegu mukakaga aba obushuru gumukakaga tusasulira kibanayo tuli mu buchafu bwenyini kugamba kanso tebatufako nnyo mbeze mbero giraba obuchafu bunatera no kutuka mu nera butuse. Ababaja aba nibagira ngo na kamena eyo bari kukozesa ekijira kare konka tibine cyo kukora tuli bubi batuyambe. Nka TV West twagezaho kushikira town clerk wa Kasese Municipal Council owabatari mu office konka Godfrey Kabyanga orumeya wa Kasese Municipality nagira ngo obuzu bwona bukaretwa kombeka kubi ibajireri. So all those things I think we shall look at them since now we have again opened up. We are getting local revenue. I think we are going to do that. Then probably we shall also intensify supervision. Our health inspector will be there from time to time to see that the place is well maintained. Abanangwa bashaba mukuru w'ihanga okwiguraho obutare ahabwo kubentase yabo echendire ahabwo kukinga obutare. Mzayira benteze tuyinamu obutare bugule tetukyayina mirimu bwe tugendayo mu butale labo obutebwe tujjayo kate Kasese yonna namba enaalya ku nteezo zokka entini muzeeyi tuyambe gulawo obutale tufe n'abaana bo ate nga tukwagala muzeeyi. Aba nibagira ngo enshonga zabo zaba zitakozerweho mu bwire buke babasa kwemereza ubwaha mirimo yabo. Gasha kwa Gilbert Muhanguzo muri Kasese. Webare Gilbert Muhanguzi reka tumureho ntugaruka na garukurata.
obu n'obuhabuzi aha byo bwegese abana omu kirasi nibetaga kunanka kushemezebwa kuba motivated haza ekisira kusingayo ne environment yo kwamba beramu environment yo conducive n'abana kibanje manyisangu anabo batakujenjoyinga kandi n'abashomesa nabo bino kurengo bagezeho kurengo bakunda abana baboreka umuhanda gwashimukamba bagira batamba batoramu baba motivatinga in all ways abo kwa environment yaberimbi feeding etari nungi well being etari nungi welfare nja kushanga abana batakunda ki okushoma obwo bwaba buryo buhabuzi aha byo bwegese katero bururu bwitu obururu babwitu bakabasaramu omwana wabaryo mu mugongo bambara rero bakeza bareta abantu babihokwe batero bururu omuntu akizo murayini yeriyoda bagenda bamukurirayo okamanda ba FDC bakatera kimwe bururu cyakiri kibina cya movement kwiyabire FDC yo agarukurataho nagakukiwaho Movit Hair Relaxer Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. Omuhinji wa mutano nitukuretera owahereze university akejumbiro mu buhinji kezi ati singa kwihaye amakasento mbiringanya na muzagura imipepezi nyinoho na nentunga obureberezi bwa Hoima butunjire motoka ina na milioni 50 zo kwera emirimo y'ekereziya kandi tukusaba president of turamugamba ngo mu Catholic diocese tukwenda kutransforminga ekikaro kimu kuboka university era tukuwatiseho nabo agarukurataho gabanaga kukigwaho Movit Hair Relaxer Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. Burigomwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi bakuretire Kazire Power Tonic erikorwa ku rugo mu Kicuragenyi entetere umurondo hamwe na cactus nehwero mu kwigura misi ekwamane gacenje ombasija eyamba nabo abari kushesha kubi eyongera namani omubiri na Kazire Red Tonic eri kwigura nsheke nemisi ombakazi ekingira kintu ehwera bari kushasho mu ndanto yeyizira kutereza amagara n'amakagawe omunshonga ze cenje abacara munywe Kazire Red Tonic kandi abasheyija munywe Kazire Power Tonic mutunje cyama cy'amagara marungi n'amashemererwa umukayanyu okushubura tera noti mucanje 82 kinana 16 22 bihamibwe UNBS aba day to day shopping center erukushango mu rurembo rwa Mbara bakuretera ibintu by'umurembe nk'ebitanda entebe emeza zo murembe ebyo koreso mu kiyungu cyawe kisuwan amasafuriya za oven pressure cookers ebikopo n'ibindi bayine n'ibyo kunywa wine juice zona izo murembe bayine za fridge za fan ebyoma byo koza imyenda amagargajiya aha bayinungi munonga bayine abahereza barungi bashikire a high street ahashungine na Crane Bank esimu not mshanje not ina 50 not ina 16 day to day shopping center Mbarara mall for you. Banange rero sirina manyi nze nansi by'omubiri mugonvu obona olwala. Hello owaye kyeki kukyamudde bwe kityo ono gwe bayita Ntunga Sazi kyakunywa ekiwonya ennyonta kizaamu amaanyi kimalako stress n'emigaso emirala mingi leka muwakake ono ye Ntunga Sazi drink. Ntunga Sazi drink alinyisa na appetite akolebwa mu kitiko omubisi gw'amajani n'ebirala kyatongozebwa aba UNBS agulibwa 10 lwokka atanaweza myaka 18 tonywa. Ntunga Sazi akolebwa Manayara Company Limited w'omusuubuzi kuba ku simu ezo Ntunga Sazi alcoholic kombucha.
olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Halo? Polisi? Enze kayibanda banange muje munyambe ngude mubatemu. Bante mudati banekede kantu. Ayiwa data we bakutemudde wa ibyo muwendo byange byona babituti nsawo yiri ngaruke baranze ntite kuyikwata ko bayinda kuonga baresemu bo kayibanda sente nga mwezi sente zona bali zitutanene bandekera mukama nayamba no kubuza polisi kwa nyini kati ntwala mugwe kayibanda atakoze abuza polisi mubabye byo kubene baleka sente tekisoboka kayibanda katuni biliza mukama nayamba bwe buramu bwange ali wali atundira wali yafani mugene mukwate omusajja wali mukama nayamba drink alimu ekyama atenga yatongozebwa aba UNBS. Nimbachira Allen Interiors. Allen Interiors ni shamaduka erukuguza ebyokukozesa omunju by'omutindo. Amatara ga chandelier, shower mixers, hand wash basins, toilet seats, shower cabins, kitchen sinks, carpets, hamwe n'ebindi bingi. Neshangwa harugutorwa Akik Nyabong Road olwaruga Ombas Park kuza omukirungu. Mbarara kumanya ebirukukiraho tera esimu 0754 476 24. Ekyokunywa ky'omugasho muhango mu magara gawe ni Nkole soft drink nekorwa omu rosemary, etangawuzi, endimu, obwoki, omurondo, enanasi n'amajani. Yenywere Nkole soft drink otunge waka kandi omubiri gwawe guterere. Abashisha n'abakazi kandi mwekwase ki okugomoka tukusiibure rero tugire waka obwire bwona obwo turi kwenywera ni Nkole soft drink nekorwa aba Akahama Enterprises Limited ihamibwe UNBS. Esimu noti mushanji 58 ananibiri 54 notina ninga noti mushanji noti 5 11 19 14. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you. Because this new football season, this is football worth watching. Get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for only 89,000 shillings to get all the football action. GoTV. Live it, love it. Good morning. Good morning. Oh, wow. Thank you. Mwena mutunulira kituzi. This is my 3-in-1. Inze niwa busatu buli lunako. Jeni ntambula nako akareba yakola kituzi yebale atenze nkawa ako omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa ky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko bwaffe obwawano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 31. Kurukayo mukahumuro Muganda makuru President Yoweri Museveni ahira obureberezi obwahoima motoka inaza dabo cabin n'obukikuru 50 okweraho okwirukanzya emirimo y'ekereziya omu bureberezi. Minister w'enshonga z'abakozi David Karubanga nuwaresire motoka ezi akazikwasa Bishop w'obureberezi Bishop Vincent Chirabo. Motoka ezi ez'ekika kya Mitsubishi Pajero bazikwasa Bishop wa Hoima Diocese Right Reverend Vincent Chirabo aha mukoro ogwakorerwa hanji y'omureberezi omuri Bujumbura omururembo rwa Hoima kandi gwahikwaho owabire Permanent Secretary wa Energy Fred Kabagambe Karisa, Meya wa Hoima Grace Mary Mugasa na n'abakuru abandi okuruga mu bureberezi. President nagamba government wene koragana na church muno okwa church ekwatira government bimu yayo government atinka hano
nagamba government through the means of education supporting iro kuombeka ebyombeko n'okwekwipinga some of our vocational institutes and Simon hariho Millennium yayombeka yakwipinga kandi negamba ubu nibwo muramo agumukora kacaci. Minister David Karubanga yagira ngo President Museveni yahaye n'esente miliyoni 50 okuyambaho okutandika hirwaro ry'abana na n'abakazi erya St Mary's Children and Women Specialized Hospital. Kushimira muno President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni emirimo yone yarukora ihanga ubwire buno bwa COVID. I think kaba special president mu Africa yona munsi yona taking the right steps n'abajungu bona bamuhaisaga nibagamba ikintu akakirorata muyabandize kugamba ati ikintu kiri kiti reka tukwatanize reka tukole kinu mwikare turwanise omunyanzi bwono kali karorwaho akokufaho abantu yitwe twekora bo mulimo aba task force yo niyo chairman wa task force ya St Mary's Specialized Children and Women Hospital twekora mo mulimo twasoroza sente kandi umulisa nawe yatuha sente zindi twa for detailed design, architectural design zonas kozerwe, engineering design zonas kozerwe, bills of quantity zonas kozerwe na weko mulimo tugurukire. Kandi tukusaba president okutulamugamba ngu nka Catholic Diocese tukwenda kutransforminga ekikaro kimu kifoka university. Era tukuwatiseho nabo abo kuba university ekwetagisa muno omukaikaro kana ka Hoima. Omuganda ga Hoima emyemyo by'obwegeze omucanga cya Bunyoro bayire ko kwatwaho kw'amani ahabwo kunagijirwa kw'abana okurebekireho mukeshereko akatirweho kurinda kujanjara kwa COVID-19 obwe bari kugira ngo kigarire nyuma umutindo ogubabire bahikaho omu by'obwegeze by'ecanga. I've extracted here a brief statistic, particularly for Bunyoro sub-region, about the cases that were reported in all the districts in March to June and then July. Ebigambo rwo mu kiganiro ekitebekanisiibwa ekitongole cy'ebyobwegese omu bureberezi bwa Hoima okutongoza ihuriro eyokutumbura na n'okuhundura omutindo gw'ebyobwegese bwa nyuma y'akeshereko ka COVID-19. Okurwo kwezi kwa kashatu okuhika kwezi kwa munana emishango 15 ekwatirine n'okutorobozibwa niyo yaresirwe aha bitebe bya polisi omu district munana eziri kukora ekyanga kya Bunyoro. In the Bunyoro sub-region alone, the number is above 1,500, and these are only the reported cases that we were able to ascertain from the region, the Albertine region police spokesperson. George William Obizibu or Executive Director w'akakiiko karikujunanizibwa ha bintu by'abahindi ababinjirwe yagira ngo butatekwa abakugu omu by'obwegese aha kakiiko ka COVID-19 Task Force ni kimwe habiresire bizuba ha by'obwegese. This pandemic has taught us so many things. I for one have come to learn that some parents depend on the schools. Okusanga abazeni bagamba abana bakulia. Nabwanyuma habaho kutongoza ihurreji egenderiremo okutumbura ebyobwegese omu mashomero ga district munana eziri kukora ekyanga kya Bunyoro. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webari Ambrose Nwagaba Katoto. Abanyabutegetsi muri Shema district bashabura kurekeraho okwembo muro ombatezi bakaruru ebyo nabigambirwa izuba rya nyuma bazyo ahenkuyanje y'abantu eyeteraniro muri tendero Shema municipality okuzika Kangobe Veronica ori nyina wa Reverend Father John Baptist bashobora oferira ha myaka igana eshatu y'ebukuru. Ebigambiro nyuma y'abazyo obwenkuyanja y'abantu eyeteraniro muri tendero Shema municipality kuzika nyina wa Reverend Father John Baptist bashobora orukumanywa nka Kangobe Veronica oferire aha myaka igana eshatu y'obukuru bwa nyuma yo kuguha siminti akahendeka urukizo rw'omugongo. Abasaserdoti barimo mukunda munonga
kandi abukunda kuza kuramya mukama Yesu Kristo mu sakramento ya Eucharistia bakatika kutaho isakramento mukahoa somesa aho kuba akasharamu naza kumana kuma amina guruka kare atunga breakfast ye bamutera isakramento ashasha mukaga ayinuka za lunch agarukasha mwenda rero sacerdote bizo mushangaho bija isakramento omukikuru abiragiye mpaji abiragiye kintu cyangwa munonga kandi ubuhango bwe nuburebe ko abana na munonga Father Basha Ishabarisa Wambara Archdiocese His Grace Lambert Binomugisha ashabere abanyadini hamwe n'abantu bona okurekeraho okugwisa kubi bagenzi babo. Yitekateka ngo umukikuru w'urugamba aruhereze arwino rugamba rurungi hati ya rusingura empaka zo kwirukanza hereze umanya kuturukwiruka turukanturo ndesente turukanturo n'amakantu turukanturo no kuzo mpaka hayana nabandi empaka zo kwiruka nanite n'impaka zo kwiruka turangire ikigambo cya ruhanga nubwo bunne wasubutiruka no kuzaya amaguru urunda na motoka. Reverend Father John Baptist Bashobora agizire ngo kwiha Uganda yarangira akakoko ka coronavirus akagira ubwoba bwinji ecyara kutekateka ngo nubwo bwamuretire yagwa hansi akahendeka kwa miri na genda yiza rushuti yatera hansi yatera hansi yatije ngo bunde aba bakakoka ibintu kwa karesere kaza kwa nayiruka ayatera hansi ko khendeka Omukikorogu agambirweho nk'omuntu obire nakunda kuramya omuzire Bikira Maria. Veronica akazarwa 1917 kandi akafa kibanza cyo ku 11/2020. Gasha kwa Michael atwakire. Omujenzi mukama muhumuze ombusinje Maxima ainomcha kurugaboma omurukagwa ryisho yogombra yibare district ya Bushenyi tararanze nyuma bwanyuma yo kweza university akaika na yejumbira omukwinga no kuriza ebiyabire nakora nka business ogwa katandika hakwinga ebikwijo akatandikira hakwinga ebikwijo kandi hati aine mbuzi ente ezirukika 30 enjoki n'emisiri y'obutonda ogwa banze kutworeka embuzi ziyihira mu project yo kubanze y'ebikwijo na bwanyuma karonde empaye ya muzarire kika cya savana ecyatungira obwa hati embuzi nkatandukana 20 ezaroko konka nenda nguzirake norebe ze exotic nzibazi ne size mpangu kanzu kurakanya so naretamu empire ya savana nico warembuzo na ziriye za white so ningeza crossing ahabwenje savana eyine size mpangu eyine na kilo nyingi wano guzabo kuza kubaga na kwa sente nyingi kukira ayine ya roko etakuremera munonga nagira ngo cyo mugisha kabaye nitakariyeshe ryamuyambire kutungira mwembuzezi ezari kusetura zikerisa ecyamuhwerire munonga ngo akashanga katareke embuzi karuhu kandi ahabwe kikakirungi n'abarkwenda kutungana bamwirukangiraho yakatareke embuzi kizwire kozi buri munyetogo no gukora gwafu nakasente hati tukagisomesa nene ndangwe tunge embuzi so no inabantu abakwehengurize abakuba mbenda no batandike embuzi because no gico kureberaho aharibo mbambenda ngo benkiwe so wamuguze embuzi nana mangu niwe nsyakare naza kurugamu abenkiwe so akatare around abantu no bazitwara zo kutunga nanabo kubaga hati kire rya mutwaro gumwe n'inkumina so embuzi mubazuronda tukabahana nakatare tukabamara embuzi zibakwetaga zone okurise embuzi nagira ngo kukamwegura misho nikwe kutandika kuranzi ha project ezinde zirumwente empuno enjoki hamwe n'obutunda farming tokagoba oine project emwe farming nchende boine projects nyingi ejiyabura kukora ejeje kore so farming ekingo biremu nihiremu skills ezokora projects ezindi ngatandika n'ibukwizo ni hamente ni hamembuzi ni hamenzu ni hamna neka ahabwa hati nyineka nyine umugore so farming njinganyirwemo ekiro kutambura munongo mbwiro obu nagira ngo n'obutunda kandi ogwa katare nakarondera hamu kutugwa WhatsApp eceye nakora ubwo kubutwarira bari kubwenda
obutunda abantu bamwe mbagira ngo tubwine katare konka akatare nkirgerera abantu abakwetorire koko boyine nkaza WhatsApp group nyingi zoroho nosanga abantu mbendo buhereza konkota kuba abantu batakumenya yuburi kuna hinje obutunda kunatanda nagumana interview sani ni sharinga ahaza groups za WhatsApp na Facebook sabantu bagumamba picking interest batandika kubukinga so mwenka musindika Kampala bwine orders ezina kwasira WhatsApp ezibanterira amasumu so obutunda bwaraka kupikinga nasanga burungu sarura bwona mbubabu ready abantu bari kubwenda so naraka kufunamu project yenjoke yahererukire gukora imyaka 2 nyuma nagira ngo nayo bwahatetandikire kumuretera sente inzoki namaranaze imyaka 2 konko bw'ucyo bwanjye rtemo ninjuguze mitware 3 ahabo kugira ngo tine kintu cyone kinkumixingamu neru kwarte na buri muntu we no kubutwara nateka kuguma nakuguraho nayifuza project yemwe yenyanya yagerzeho kutandika obwire bucyo buhingwire bitu zona zikaterwa rubari nkanazi sa miliyoni emwe konko cyakirize kutwara sente hanyanya nembazi nyanya nzurwara munonga nyanya nzetagamiza munonga kampampinga mizi kuruga hariyo mudamu konka kunabe natandika kusarura hiza orubari umusoro wo guru kwingana hikemwe nagira ngo akababarire kwiha miliyoni 9 kokora projects nyingi egiyafa at least amani ugarebero mu ndizo so nkeza biringanye zo kureba zo zikaterwa rubari konka zirabasize kufutara munonga nkeje noreka basa kufutaraho konka yo yabasa ogumera uburwire yakura nkezi at least ndakwihaye hamaka sento mbiringanya boro mwaka Vision Group kwatanise n'aba Dutch Embassy nabakuretera empaka zo muhinji wo mutano kandi abari kucencurwamo nibehangoro rutayayo rwo kuzabo Dutch no kwesingurira miliyoni 150 ahabwa TV West ndi webari Stuart tuyinomushone reka tumireho ntugarakana ganda makuru awe Naturamo Plus okurya ntubantu etenga kulya tukweta balance diet embiri yitu nebane yetenga za vitamins na minerals zirukwemarira kubasa kukwesaje embazi ekatulujyamu ekyo mugasho okunywa amizi ni kikuru abo kuba embazi ginetambura omushagama kandi ebasa kutwera twantunywa amizi garukumara ni shaba munonga abantu kuba muri kugezaho munonga kurya za fruits nizo zikurugamu za minerals na vitamins ezukwera embazegi kujyamba yahendagurwa kurungi kandi no kunywa amizi garukwemarira manyamagara gawe Naturamo Plus. Mommy Bunny, yes? Is that power meal for baby Bunny again? Bunny has had a weak health lately. Have you tried Yoba yogurt? Yes, he used to get it from school, but where can he get it now that school is closed? You can get Yoba yogurt from our local shops or even order it via door-to-door delivery services. Yoba probiotic yogurt is naturally healthy with nutrients that protect our children from cough, flu, skin rashes, and even diarrhea. Let me rush and get him one very fast. Look, I even have one here with me. Thank you, neighbor. Please remind me to get you money, and we stock up on Yoba yogurt for Bunny and us too. Just look for yogurt brands that have the Yoba stamp. Yoba yogurt is good for both children and adults. For more information, call 0754 22 98 92. My family takes Yoba probiotic yogurt. What about yours? Yummy! Amasco gagarukiremo akuba nturebe yiturukuza technology yongire kura kandi ubahati turakikutandika kuvuga imotoka ezikorerwa mu Uganda dere ngo testembekerine nize yongera kwitwikacho bogese Amasco gayongereye cyomwe tino bwesije ngo byentambura biyone bikurura cyomwe kandi nibyo yongera kubaje enguto sigariye mwika ziriyo nize yongera kujanjara hona amakoro nagoga janjiro kwetorora ibyanga bya Uganda kandi tushimirirwe ahubwemera umuyemenyeto reka twina Amasco gagume garye higoro ubutitegereze ebirungi byensi yetu 2021 vote Yoweri Kaguta Museveni to secure your future. Waliwo ekunywa kiwomu akandi buli muntu kyanywa kati akandi ekikuwa amaanyi akandi ate nakamwa kasigala kalungi akandi kuletedde mu bika bitano akandi 1 2 3 4 ne 5
mulimu kirungo tumubisi gw'enjuki tebakiseera kinywebwa abantu babulijjo ne baboosi. Akandi soft drink asinganibwa mu maduuka gonna. Essimu noti 393-23-666 oba noti 788-14-85-54. Akandi yatumuze ebirowoozo. Konga Yohano marire kune kombora buzu nyowe kandi yokokore no tamusa business za unskurakurana yondi hani nage mikono iyo teka konga sha aporo habo hoki Yohana no gure bibanje gwira bwashishe mwe mpa ngo imsene kizimba mutauni nabana bo kabahindura amashomero hatu ngo bari mu international eji nkurakurana hatireka kweteze mutwe abo kwa turi binji konke cyama tukacishanga mu besaniya sako shino bagigamba ne kwihahi director hari besaniya sako nubahumuriza abantu ayemirimo yabo atari kugendaje bashomeshiza bushaba members okora no kwebisa nubahazaroni abashubuza bakene abahangu ezo gura amataka ezo kwombeka ezo hinji no burisa n'izindi nyingi eshashurate kwenda kana magoba gabone make konka tontwara utategana reba mashango mbarra hari ya high street aha zebra crossing ninga bashango mu mataji gabo rubindi hihi na Total petrol station ibanda hina Stanbic bank ninga bashirira hasimu yabo eyazura mushanju 5 atano na mushanju inshanju ni 2 15 besanira sako amagaragije. I'm called Makechi Richard. I work with Jomai group of companies. I started hearing about Super 3, it was around June. I thought they are liars, but for real, I've managed to win 1 million Ugandan shillings. Star M Munani Star Ishap Hash Airtel Binga Star M Mukagi Star Ishap Ari MTN Kasi ya namba zao ishatu ezo mojesha okurase ho TVW eka mu muhendo gwa kurugasa yegero kome kikame tware 5 bore seje kumaza kuzana nizi kwa mojesha okusengura free direct ticket ekutasi mu super jackpot show Super free. naye musajja gwe obadde ontomedde n'okuntomera laba toyambadde nakwambala helmet ogikutte bukwasi mu ngalo kino kijjeeko ojambale bulijjo mbagamba prevention okwetangira kisinga okuwonyezebwa kati bwogwa n'oyasa omutwe kale nkusonyiye mwana lasta ojjale tukumulimu ojja kugoba ofe enjala wa boss nsonyiwa nkeereyemuko mbanyumiza ki omanyi mbadde ntomedde Nansi Musawo kagaali kange Nansi Musawo ogamba ono watusomesa ebya prevention is better than cure oyo owa prevention naye ansonyiye akusonyiye kirungi ekitongole kye musirike kola eya under the net mukawuli akalangako akatimba k'ensiri makayo ku TV agamba kana akalango k'obutimba bw'ensiri ak'obwereere nze akatimba sikeetaaga lwaki tokeetaaga nze sikeetaaga ndi musajja w'amaanyi lwaki kubanga nzija wano mu mirimu gyange ne nsitulasitulamu mu buloko omusujja ne gugenda omusujja gujja kutta bakuziike sebo olubadde yesi yegwe yankona luli ate obadde ki musawo ndowooza musujja malaria bulijjo mbagamba prevention is better than cure okwetaagira kusinga okuwonyezebwa genda kujjanjaba kwena akatimba k'ensiri naye siddamu kulaba olwadde omusujja ate nga gwabwereere. Fellow Ugandans, malaria kills. Therefore, I request you to do 3 things. Prevention, prevention, prevention. Destroy stagnant water points, slash geo compounds, spray pesticide, and more so, sleep under a mosquito net
every night. Muna Uganda, keeping malaria free is your personal responsibility. And zero malaria starts with you and me. This message is brought to you by the Ministry of Health. You can save a life. My tomorrow must be greater than today. Lyantonde School of Nursing and Midwifery tutendeka abazaalisa awamu ne bannanses era nga n'essomero lirina license okuva Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirabirwa ne Uganda Nursing and Midwifery Council. Lirina center number era nga abayizi ebigezo batula bya UMINE nga n'embeera y'essomero ya mulembe esobozesa omuyizi okusoma bulungi okuwandiika abayizi omwaka 2020 kugenda mu maaso ku ssomero. Omuyizi olina okuba nga wayita amasomo ga sciences oluzungu sako n'okubala. Okumanya ebisingawo Lyantonde School of Nursing and Midwifery tusange mu kibuga Lyantonde oba tukubire ku 0786 ne noti 7556 Utammira kwa Sauda erozo butwa mu shagama kandi hereza n'amano mubiri. Arvera Sauda erakorwa mu black seed hamwe na rukaka eratamba mushisho gwa buri muringo kandi eroza no muntu. Pineapple Sauda erakorwa mu nanasi hamwe na black seed eratamba ndwara z'amagufa zona hamwe n'efumbi. W kombucha sana erakorwa mu tangahuzi hamwe no mujaja era appetite yo kurya hamwe na mani go mubiri. Okumanya birakiraho Terra John wikiri futayebwa hari zira mushanje ibiri cyenda ni ibiri nshanje ni ibiri noti mukaga ninga noti mushanje noti mukaga nkaga nemwe atano ni itano abiri na mushanje. Baby Junior Jelly munywani witu na Baby Junior soap kunkeza kuba nabizabatayi babo baba bagiresire echama ina kaho karunchi ne yero gimbiri yabo babiyema bino businjo netango buhere obukuretwa diaper kandi ninunchi ahambiro gwomire nambiro gurwihindura nibikorwa movit extra mulondo nange kyakunywa kisufu abaferete baguza omulondo no kwina kubako kirungi tulumirirwa bulamu bwona amakago oligeza n'okikombako mubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindala beyano bakunyoma nakomawo kizibu kulo obusimu kirungi extra mulondo gwobawettanira bayina n'akananansi akavumula lubyamira petayiti kajongerako okukololakolola n'okussa obubize endwadde zekasaanyawo kirungi extra mulondo. Mushanga Sacco Limited enitaje rukuru omurinyamfumira shema yahagarika yakuretera ekitereke kya Christmas omwaka ogu bamemba n'abarkwenda kuba bamemba mwena nimwakirwa ekitereke kitandikire 2019 by'okwikumi n'okuhendera 2018 eby'okwikumi omu mataja Kigarama branch erikushangwa Kanyaganya Gishema Butare branch erikushangwa Bweju Rentuha branch Rentuha Bushenyi Kabonye branch erikabonye Shema Shiku branch erikushangwa Kishaga Trading Center Marinde branch Omurukweju Chandanyi branch Ejebi Mushema St. Kagwa branch erikushangwa Bushenyi Burere branch erikushangwa Bweju hamwe na Mbarara branch erikushangwa muri Mbarara City ebyo kusingura birimwente embuzi enkoko omuceri hamwe n'ebindi bingi bikana Mushanga Sacco Limited otunja amagoba menji hamwe n'ekirago kya Christmas nitubendeza Christmas enungi hamwe n'omwaka musego 2021 ogwibonera tera noti mushanju ibiri ashatu mukaga ashatu n'itano mushanju n'eshatu na noti eshatu mwenda ibiri cyenda n'emwe noti itano mushanju na mbere. Diocese eshatu omulimo eya East Rwenzori, North Ankole na North West Ankole zitongwizeho campaign eyokulwanisa obworo mu maka kulabira mu kutungura obuhinji n'oburiisa. Omukutongoza campaign egi omukoro gubeire muri Ibanda kandi abana bagira ngu amaka mingi kishanjirwe ngu nigakorera enda ekibarikwenda kuhindura.
Campaign ejivesere ernanwa negita amarebereza ashatu omu bureberezi bwa East Rwenzori, North Ankole hamwe na North West Ankole, etongozibwa habureberezi bwa North West Ankole yibanda. Okurigerera chairman wa campaign Bishop Amos Magezi niyo kutungura ebyobuhingi hamwe n'oburisa. Hateki kukirabe nikyetengesa family level bw'abantu bakwatanise babise heka deri kiketengesa community level ng'amaka gaiterane gabasi kumara ikizu cyabo nicyo haberaho ebigondo byo kweterana mwene kutishikira na rurengo rw'ubureberezi twareba nicyetengesa amareberezi agarengera rumwe okweterana rero tukakorera hamwe tukabana kureba ikitwa kubasa gukora umukwiyaho uburemezi uburyo mu makagitu nari uburyo mu bantu aho turwebembera. Diocese ziriyo mbyange by'abantu bari kutahizo mu buhingi no burisa bito kucondoza kwabona bagira ngo bingi bakorenda kandi abakugezaho bine ntasi tarukumara kandi abakugezaho entasi yabo tserukumara habo butamanye mpinga no kurisa ko murende ekiretira makagabo gaguma mu bworo. Nsuka president obuyiji ndo mukukubanza obuhabire arho umukoro bwo kwishwa ubu amahe gahambi hanga rya Uganda mu January president akagira ngo mureke ko renda yonka abahatse nibenda kwika hari buri muhingi kuhindura intekateka yabo ubwo begisire n'abakugombye buhingi no burisa no kuimproving agriculture kureba ngo ibyo buhingi bya no burisa byaba bironje kureba ngo umuhingi iki yahinga yakinga mu bwingi kandi cyaba kironji niko akatunga katare akatara karamuretere kurango yatunga esente izikemeriye. Campaign ibatandikire begisire nabe kitongore cya Prosper Mama Africa ekero kwebemberwa David Rukwagu orukuza kuba kwaso mu rugo kuhindura entekateka y'abantu. Abalimi baffe balima kulya ebisigaddewo bye batunda. Prosper Mama Africa egezaako okukyusa ekyo tulime ebintu betusobola okutwala mu katale ebifikawo bye tutwala ki mu fumbiro ne tufumba ne tulya. Gasha kwa Timothy Mushabe. Disaka buchira abakozi ba government of district ya Kitagwenda abagumize mu gukora emirimo binkwatire kiyo kunagira ngo okukora emirimo binkwatire kibaso kureta obuhereza butayika abantu. Bwanyuma ya district ya Kitagwenda kwehagura ya Kamwenge ubwa hata bebemezi bareno bakora ubucweki ihembo kwisi obuhereza abantu kandi disi nagira ngo abakozi ba government bine kukozesa amani. Shebero kusimuka twagomba rangiti ikuba noreba olikao owa county council ningo wa sub-county revenue due. What are you managing? What are you managing? Try to scratch your head. Be frugal. Be copious. Be innovative. Okugambe eve nobwa bebembezi ba district age babire bari mu rucurero no kushijima imbarira y'umwaka gw'2021 ahi mukuru w'abakozi arabwira abakozi bona abari gukora binkwatire cye. Let these budget consultative workshops be consultative in nature, as we call them. Do not sit on your desk and promulgate issues and then you come and present papers to us which are not realistic. I wish also to remind you that the budgeting process for 2021-2022 will be adhered to strictly without any deviations. The first budget or circular on which the planning process and cycle depends on enough guide for the technical team to submit the first draft budget framework paper to the Ministry of Finance Planning and Economic Development. Orucurero ruhikirwamo abakozi bembaje zombi kandi hona nabo borekere bitekateko byabo. We need quality at the gate of farmers. Quality what I mean quality at the gate of the farmer is that nyowe nk'umuhingi ebintu are producing very birungi but I need to be assisted with producing. Ubwa hatamana mingi nabazagateko mu kurwanisa ibura ryemerumo barukurabira mu kutungura amakorero nebyo buhinjo mu mbarire rukwija gasha kwa Anthony Twine.
habarukiraho butikirizana mu kigombe cy'abanyakigezi Elders Forum ngo akaba akaciko kabo bakariyangatanise ibintu byabo kandi mbintebi ebibarukufa n'abakaciko harimo sente zirwingana million rushanju hezi President Museveni yabahiri ebintu bari kugira ngo bakaryangatanisa harimo sente ziri kurenga miliyoni rushanju ezo President Museveni yahire ekigombeeki aha sente ezi ngo bakakwataho miliyoni 3.5 bazigurenju ezindi bazitaha account ngo bita bakakigo bakabara benyuma enju bajiguza na ne sente zabire ziri account tubakumanyaho zajiri kintu cyo kushaza ahi Uganda yahika abantu kubatwara mu mwirima bakasindikine Mr. Chairman oire kugira ngo omukugamba kwa wagira ngo tushemere kurunda akaciko niyo naningira ngo aba bari kubasa tubagaruza akaciko aba baturebize tutabanusya akaciko ketu bwanyuma yo kubura kwetegereza umuringo gw'ebintu byabo biri kutwazibwamo aba basharamo bayetorciko rwa bamemba bona okurwo muri za district mukaga za Kigezi okwetegereza enshonga z'ikigombe cyabo turabe twazigurize tukazibuza tuzera zakora abazihireyo niba kubazihireyo hari accountability yibahire karabe hariho use desk yo gukora ejo use desk bakagikora erike ahanyuma yo kumanya ngo enji yabo ekagenda umuringo gubatari kwetegereza barwo mu mbera na bamwe mu bakaciko bayenda kwekwata ebitoji kugira ngo iki kintu kituruge mu ka elders bo kwehindura mu ekitutali we name and shame them tumanye nga bagurize ni nanka bemerere by names na media barebe bega discipline bagyabo barwa by'abantu owabirari chairman Bishop Kayaye tiyabasa kurebekaho mu rukikoro kandi twatungo kumanyisibwa ngo akarekura ubwebembezo bw'ekigombeeki bwanyuma y'abamemba okutandika kuboreza sente zabo hakabamo kutakuratira procedure okay ikiri kumayisa kumwa kigamba sale definitely it was not proper but what we should also point out no kugira ngo no kubagambira kugira by Feb this year the former chairperson, the outgoing chairperson, Bishop Kayaye, resigning on health grounds. Urwari hamwe na nokoreka n'obukumu kwa yeyongera bwanyuma y'abamemba bakabare obayenda kutayizina rya Zadoka Kamusime okuboma handiki wakachikwaka bitu bakenda kumwanga ngutari memba nangwa no kwenda kubinga abanyamakuru mu rukiko ngo batakwate by'urwari bakahemuka muragira ngo media etaba etisha ahabwo kuba kitwekikire ekintu kya publica kandi ubutwa rukiko rwo kubanza kingo turazirebaga kahe aha TV n'ahandi kandi media eriko bamemba bahandike cyandiko ekibarkwenda kusinduko wa RDC kirukoreka bokubara bakamabenjo ngo kandi nibenda n'abakaciko berwaneho baronde sente bazigaruzo waguziri gasha kwa uziya tusasiri wabareza ya tusasiri mu Kabale district ntugaruka n'amakuru g'ebyomuzano otakarga Timex Nutrition Center abari kwegesiwe okaba umushaho w'amagara gawe uri koresa ebyo kurya nibamanyisa abantu mwena ku Dr. Tamare Ismail wa Timex Nutrition Center naza kubarya hitaje ryambarara aha Amazon Building Room L206 ebiro mushanzu byo ku 10 ku mwoku shayishatu zakasheshe okwisa shay 10 ezo mwebazo ngwenu utaferwa mu gishogo okumanya biri kukiraho tera noti mushanju itanina 91 85 9 ninga noti 32 17 nkaga ni 5 3 Mwami! Percho kurondo mukoko kitari mukayanje niki. How are you, darling? Thank you, darling. Thank you. Kwa mukazi wa murachi.
echamanoza kuchimanya tayewe health products abarukushangwa prota bibiri na mushanju kashasha ntungamo ahari kabare road nibakwanjurira ibyo kunywa byabo nga tayewe aloe vera drink aho kuba watuntumura umushwija typhoid na no kushohoza bine na tayewe pineapple flavor drink iyo kunywa kaba waterera jambo sanyiga asma na nurukoro hazaba kuteraho na tayewe kombucha sana non alcoholic drink erikozi yo butwa mu mubiri ekigure misi okushasha munda erikuchwika mu nshonga z'amaka noba no kukwata ho bukwata basebo nabanyabo munchirize manjurire Forest Breeze Hotel no mwanya gwo kumurramu ogubuteka buzima twina abakozi abatendekirwe kwakira na no mujinya twina oburaro bw'omurembe kandi umwanya gwobutekana nihorere twine bara y'omurembe erimwe byokunywa by'omutano kandi n'umwanya gweherire gwo kugashururamo ebyokurya ebya buri muringo ebitebekanisiibwe abakugu bitu omu kuteka oyine enkiiko embaga eza birthdays baby showers baptism weddings ninga graduations twine conference halls zo kukoreramu workshops hamwe na gardens z'omurembe twine parking erikwemarira kandi security eruguruguru nitushanga Kakoba Road mbarra utakashyira Bishop Stuart University aha muhanda ugwaza Law Focal esimu 0706 19 inshanju 39 Forest Breeze Hotel Hospitality Redefined. Sleeping under a mosquito net is one of the best practices of chasing malaria from our households. The government of Uganda has prioritized mosquito net distribution campaigns to protect Ugandans against malaria. Under its ongoing Under the Net campaign, the following districts will receive mosquito nets between November 1st to 14th, 2020. Abim, Agago, Amudat, Amuria, Bukedia, Bukoma Nsimbi, Bulisa, Butambala, Gomba, Hoima, Ibanda, Kabong, Kalungu, Kamwenge, Kaperebyong, Karenga, Katakwi, Kikube, Kiliandongo, Chitagwenda, Kole, Kotido, Kumi, Chenjojo, Chotera, Luero, Lwengo, Manafwa, Masaka, Masindi, Mitiana, Moroto, Mpiji, Nabiratuk, Nakapiripirit, Napak, Ngora, Oyam, and Rakai. Register and receive your mosquito net from the VHTs when they come to your home. The distribution exercise will consider protection of all beneficiaries against malaria and COVID-19. Chase malaria out of your home. Sleep under a mosquito net every night. This message is brought to you by the Ministry of Health. Nisha. Mami kachajinjire. Swara ya fakara kasheshe na inaza kutoa simu yangu yaya. Kwa manye mkaje nuine isa chokita swara zani. Kabandiza kare. Ni murwana mukasheshe murwana mwaba katuzomu. Mbore ke fresh sora echo yankorire. Fresh sora n'abantu barungi munonga. Nibakwereza sora kurugirira cyete mu cyaro. Obano yendeye kayawe nkeje yanje. Kutaho TV, ufa, laptop y'umucyara yanjye, game z'abana, amatara abana kushoma ibitabo byabo, icyo kwenda nicyo bakukora. Kandi byeshashura. Cyo kutegana, no sutama koko sutamye mu kayanjye hati nzasimu yanjye. Miga star ibiri mushanju ibi endagiriro neija asimu yawe oshashura amashanyarazi gawe ko kwezi aho mu rurembo rwambara nobasa kubashanga bomba offices zabo niho ziri ninga omataji gabo okwetorora Uganda yone fresh solar niwe bakani hakizibu cy'amashanyarazi. Hallelujah Dinga tea drink na Hallelujah Tamalaini drink ebyo kunebikundwa kandi bibisine nibikora bakumonka Hallelujah wano yenda kuhangara n'amagara marungi birondo maduka hona obigurire biri kukibaho aba area reflexology health solution and nutritional center ebiri kukiraho teresimu 0 3 na mushanju 3 nari 0 3 abinina 15 kagana mukaga.
Omakuru ag'ebyemizano tiimu ya Uganda ey'omuzano gwa basketball ya Silverbacks neyo kutandika na Misiri omuzano gw'empaka z'okutooranamu tiimu ezirayetabe omu kikopo ekya Africa omwaka ogurikwija. Empaka z'okutooranamu nez'okubaho ahagati y'ebiro 27 kwisi ebiro 29 okwezi okw'omu tawuni ya Alexandria omu ihanga erya Misiri. Timu ya Silverback yatangiye kwetebekanisa empaka bari kutendekwa hansi y'omutendekye Monday Jurani. Timu ya Uganda eri mu kampo eriho abazaani abarimu Faidi Bale, David Degi hamwe na Titus Lwalwa aba UCU Cannons, Ivan Muhwezi wa City Oilers hamwe na Innocent Ochela wa JKL Dolphins abesirwe aha murundi gwabo gwo kubanza. Nabazana abandi barakuzanira heri y'ihanga abarimu Emmanuel Mugenga uruguzana muri Bufaransa, Samuel Karwanyi hamwe na Ismail Wainwright abaguzana mu USA, Robinson Opong or Canada, Eric Rwahwire Canada hamwe na Dengiu uruguzana Denmark nabo besirwe. Uganda neyo kuritana hamwe na Misiri, Cape Verde hamwe na Morocco kwayanira omwanya gwo kurabaho kweta mu mpaka za Africa zo mwaka gurukwisha eziri kutebekanisibwa omurembo Kigali Rwanda. Empaka za Europa League nizigarukamu ekiro ekinemizana ebirunena otiremu ogwa Arsenal eyabungereza heri kutayisa Mold kuruga Norway aha Emirates omurembo London. Omuzano gwa timu ya Arsenal hamwe na Mold nigwo gumwe omuzano amizana abirunena eri kuzanwa ekiro ekyo mu Europa League. Arsenal ne yakira David Luiz okugaruka ku rwombuta. Luiz amazina emizano ebiri atari kuzana kuyahutara barakuzana na Leicester City okweza kwire. Coach Mikel Arteta abasana kuhindura mbazani abarazane kuhereza umugisha kipa Lina Lunason, omutebe Eddie Nketiah, midfielder Nicolas Pepe hamwe na Dan Ceballos. Ognomuzano gwo kubanza hagati ya club ya Arsenal hamwe na Mold mu mpaka nkezi. Emizano ndijo Tottenham Hotspur netayila ba Ludogorets etina bazana barimu Eric Lamela hamwe na Shah Julia. Tottenham hamwe na Ludogorets nibabugana mu rundi gwabo gwo kubanza mu mpakezi. Leicester City netayisa Sporting Braga, AS Roma neritana Cluj kandi AC Milan nayo eryomuka nekwatana na Lille. Rangers nezana hamwe na Benfica, rero Celtic inaba Sparta Praga. Ebyo mizano aha TV West. Ago makuru agutubasa kubayisiyaho omwebazi yogo. Wanaga bayisona abantu babazi Charity na Sunday Brand. Reka tubasizire ebyijamtwe marari kurunje. Emto y'amakuru nekukibwaho enturire premium Rwanyamahembe Sacco hamwe n'aba Harris International. Abasechuruko besharinzire tubarukutunga mshara kwiho kwezi kwa mshanjuro mu Rubushenyi. Our bosses from Kampala, they should come back to see our problems to manage this branch of Bushenyi. Abataka basheberwa abo mwijurano gw'amizi kwero emishubiro yabo muri Rubirizi. Tulina obuzumu nga gavumenti katukorera kuba omwara terenize amize gasindike bayenda ngu bemaririze ati banzore Kigali nga tukora. Mutuyambesheshe yaza kutumaraho ababaji beratiriro muri Kasese. Kugamba kanso tebatufako nnyo. Emto y'amakuru yabane kukibwaho enturire premium Rwanyamahembe Sacco hamwe n'aba Harris International.